Mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'1918 inzara ikomeye yitwa Rumanura Imbaba yacaga ibintu hirya no hino mu Rwanda. Ni inzara ikomeye yatumye benshi bahunga, ikaba yaratewe n'inzige zangije imyaka, ingaruka z'intambara ya mbere y'isi yose, ubusahuzi n'ibindi. Muri uwo mwaka mu gihe mu Rwanda rwakingaga babiri, ingabo z'Ubwongereza zirwanira mu mazi zari zijuse ziryamiye amajanja ku nkombe z'inyanja mu mujyi wa Harwich uherereye mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'Ubwongereza. Mu gitondo cyo ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 11 mu 1918 ingabo zirwanira mu mazi z'Ubwongereza zakubiswe n'inkuba ubwo zatungurwaga n'ubwato bugendera munsi y'amazi Sumara bw'igisirikare cy'Ubudage bwari bwuzuye abasirikare. N'abasirikare baje bitonze cyane nk'abagiye mu rusengero, bafite isoni nyinshi n'ikimwaro kandi bamanitse amaboko. Ibintu byabaye ikimenyetso kirangira ry'intambara ya mbere y'isi yari imaze imyaka 4 yogoza Uburayi bwose. Ubudage bwari bwarinjiye muri iyi ntambara bwigenza, bwayivuyemo buhetswe, ndetse buhetswe mapyisi, ndetse burahirira kutazongera kwisukira intambara. Ni intambara yatangiye bushaka kwigarurira Uburayi bwose, birangira butakaje n'u Rwanda rwari rwibasiwe na Rumanura Imbaba. Twigarukire kuri cya gitondo cyo muri Harwich ubwo ingabo zirwanira mu bwato z'Abadage zamanikaga amaboko imbere ya bagenzi babo b'Ubwongereza. Nicyo gisebo gikomeye ingabo z'Ubudage zari zihuye nacyo, cyane cyane zirwanira mu mazi zafatwaga nk'igitangaza mu Burayi bwose. Aba Marines b'Ubudage basabwe kuva mu mazi umwe ku wundi, baboheshwa imigozi ngo hatagira ikindi bakora, bamburwa amapeti n'imidari yabo. Ubwato bwabo babusigira ingabo z'Ubwongereza, bafungwa igihe gito, babona guhabwa uburenganzira bwo gusubira iwabo mu Budage ari bazima, nta kindi bafite uretse ikimwaro. Ibinyamakuru bikomeye ku isi byazindutse byandika inkuru zibabaje, biseka aba Marine b'Ubudage n'ubwato bwabo bugendera munsi y'amazi bwari buzwi nk'ibitabashwa. Mu gihe ingabo zirwanira mu mazi z'Ubudage zari zitarakira kwa kababaro, igihugu cyabo cyagiye gusinya amasezerano ya Versailles yo kurangiza burundu intambara, maze hejuru yo kwamburwa Burundi n'u Rwanda, Abadage banabuzwa kuzongera gukora ubwato bugendera munsi y'amazi bwifashishwa n'igisirikare Sumara cyangwa se submarines. N'umwanzuro ibindi bihugu by'Uburayi byafashe bishaka guca intege burundu ishami ry'igisirikare cy'Ubudage rirwanira mu mazi, kubera ko riri mu byabazengereje cyane mu ntambara ya mbere y'isi. Ubudage nabwo bwari bubizi ko iby'ubuhangange bw'igisirikare cyabwo birangiriye aho ngaho, kubera ko ingabo zirwanira mu mazi zari mu bafatiye runini igisirikare. Hari umusirikare umwe wo mu ngabo zarwaniraga mu mazi w'Ubudage, Lieutenant Karl Donitz. Uyu nguyu yari afunganywe na bagenzi be nyuma yo gufatwa n'ingabo z'Ubwongereza. Uyu yari komanda w'abasirikare bagenderaga muri Sumara yitwa UB68. Bafashwe ubwo ubwato bwabo bwagiraga ikibazo, bukaganzwa n'ingabo z'Ubwongereza kugera zibafashe zikabafunga. Uyu musirikare mu gihe bari bafunzwe bumvise amakuru ko igihugu cyabo cyabujijwe kubaka izindi Sumara, maze agahinda karamwegeka, abaza bagenzi be niba nabo ariko babyemera. Bose bavugira rimwe ko bitazashoboka ko Ubudage buzwa kubaka izindi Sumara nubwo bwabisinyiye. Ako gasuzuguro n'ikimwaro cyo gutsindwa mu ntambara ya mbere y'isi yose byababaje abasirikare benshi b'Ubudage ndetse n'abaturage babwo, bituma mu myaka yakurikiyeho icyo gihugu cyubaka rwihishwa igisirikare n'ubwato bugendera munsi y'amazi bwahabije ibihugu byose by'i Burayi kugera mu myaka y'1940 ubwo politike za Adolf Hitler no kuryoherwa n'insinzi byongeye kubakoraho. Ariko se mbere yo gutangira byagenze bite ngo Ubudage bwari bwarabujijwe kubaka izindi Sumara bushobore kubikora nta urabutswe, by'umwihariko Sumara yitwa U47 yahangayikishije cyane ibihugu byinshi Burayi kubera gukora nk'amadayimoni. Ni Sumara yubikiraga ingabo nyinshi z'ibihugu by'Uburayi ku buryo n'abasirikare basanzwe bajyaga bakeka ko abasirikare b'Ubudage bakoresha ubwo bwato bakorana n'imyuka mibi. Reka tubivugeho. Njye nitwa Ismael Mwanafunzi. Mu myaka y'1920 Ubudage bumaze gusinyira kutazongera kubaka Sumara zikoreshwa n'igisirikare kirwanira mu mazi, bwaciye inyuma butangira kubikora rwihishwa. Icyo gihe bwafunguye sosiyete yitwaga ko yigenga mu Buholandi, yashushanyaga Sumara zigezweho n'uburyo zakubakwa zikarushaho gukora neza. Muri icyo gihe kandi sosiyete yubakaga ubwato yitwa Germanian Werft yatangiye gufata bya bishushanyo mbonera byabaga byakorewe mu Buholandi bagakoramo ubwato bwa Sumara. Bakoresheje inzego z'ubutasi bajya mu bihugu by'amahanga, bashinga y'amashuri yabaga yitwa ko agamije kubuza Ubudage gucika ku ngabo zirwanira munsi y'amazi, ahubwo ayo mashuri agahindukira akigisha Abadage uburyo bugezweho bwo gukoresha no kurwanisha ubwo bwato. Ibintu byahinduye isura mu 1933 ubwo ishyaka ry'abanazi rya Adolf Hitler ryajyaga ku butegetsi.
Mu 1935 ibyemezo byose Ubudage bwafatiwe mu masezerano ya Versailles, Bwana Hitler yabitesheje agaciro, harimo no kubaka ishami ry'ingabo zirwanira mu mazi. Hitler yahise aha iryo shami ry'ingabo izina rishya, izina rya Kriegsmarine, ndetse ari inshingano zo kubaka Sumare zigezweho. Mu kwerekana ko Ubudage bwari bumaze igihe bwubaka Sumare mu ibanga, nyuma y'iminsi 10 Hitler atesheje agaciro ibyemezo igihugu cye cyari cyarafatiwe. Ubudage bwashyize hanze ubwato bwabwo bwa mbere bwa Sumare bwiswe U1. Mu minsi mike wa musirikare Karl Donitz wafungiwe mu Bwongereza nyuma yo gufatirwa mu bwato yari ayoboye yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe ishami ry'ingabo zirwanira mu mazi z'Ubudage. Uyu yibukaga neza agasuzuguro n'ikimwaro igihugu cye cyagize ubwo ingabo z'Ubwongereza zabamburaga intwaro n'amapeti mu mujyi wa Harwich. Uyu mugabo yatangiye gutoza abasirikare be mu buryo budasanzwe, ku buryo igitabo Wolfpack cya Roger Moorhouse kigaragaza ko Donitz yaharaniraga ko ingabo ze zigira imyitozo ituma zikomera mu buryo bw'umubiri ariko no mu buryo bw'imitekerereze n'umutima. Aba basirikare be bahabwaga imyitozo yo gukururuka umwanya munini mu byondo, gusimbuka ibintu birebire, kumara umwanya munini badahumeka bamiza umwuka n'ibindi byabateguriraga kuzashobora kurwanira munsi y'amazi batagize ikibazo. Bivugwa ko mu bantu 150 batoranywaga bagiye ku ikosi ry'ingabo z'Ubudage zirwanira mu mazi, nibura 8 nibo batsindaga ikizamini. Donitz yababwiraga ko igisirikare kirwanira mu mazi ari wo mutima w'igisirikare cy'Ubudage, ariko ingabo zirwanisha Sumare nazo zikaba umutima w'izirwanira mu mazi zose. Aba basirikare bakoresha Sumare bahabwaga amasomo menshi agamije kubigisha gutekereza vuba no kudapanika cyangwa guhangayika, kuko kubera ko ubo ishami ryabo ribasaba kuba bari mu bwato bumwe munsi y'amazi, ikosa rimwe ryatuma umwanzi babona ryaba rivuza urupfu kuri bose. N'ubu kandi niko bikimeze, ingabo zirwanira mu Sumare iyo umwe akoze ikosa rihitana ubuzima bw'abarimo bose. Mu mwaka wa 1938 Ubudage bwamuritse ubwato bwabwo bushya bwa gisirikare bugendera munsi y'amazi, ubu bwahawe izina rya U47. Igitabo Wolfpack kivuga ko atari ubwato bwari bukanganye cyane ku ikoranabuhanga ry'icyo gihe, gusa ngo bwari bufite umwihariko wo kwibira mu gihe gito, gutwara ibisasu 14 byo mu mazi bizwi nka torpedo, ndetse no kugenda umwanya munini. Ubu bwato nibwo bwaje guhindura amateka y'ingabo zo mu mazi z'Ubudage, ku buryo na n'ubu birakigishwa mu mashuri ya gisirikare. Itsinda ry'abasirikare bagendaga muri U47 ryahawe witwa Gunther Prien. Uyu nguyu yari afite imyaka 31. Uyu ntabwo yari umusore ukanganye, yarazwiho gutuza cyane, ariko yakoreshaga ubwenge bwe icyo bwaremewe, gutekereza neza kandi aho bikenewe. Ni umusirikare wageze ubwo yizerwa cyane n'abasirikare be, kubera ko ibyemezo byose yabasabaga gufata byabaga byatekerejweho neza ku buryo nta ngaruka byatezaga. Gunther niwe wari uyoboye Sumare U47 ubwo Neville Chamberlain wari minisitiri w'ingabo w'Ubwongereza yatangazaga ko igihugu cye kinjiye mu ntambara yeruye n'Ubudage, hari ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 9 mu 1939. Gunther Prien yabwiye abahungu be kwitegura ku isaha n'isaha igihugu gishobora kubakenera, kubera ko nta ntambara yashobokaga hagati y'Ubwongereza n'Ubudage ingabo zo mu mazi zitabigizemo uruhare. Mu minsi mike Gunther Prien yahamagawe ku buyobozi bukuru bw'ingabo z'Ubudage, ahabwa mission yo kujyana n'ingabo ze mu bwato bwa U47 mu birwa bya Orkney, ni mu majyaruguru ya Ecosse. Aha hantu Gunther Prien n'ingabo ze boherejwe niho habarizwaga ikirwa cya Scapa Flow, cyari ibirindiro by'ingabo z'Ubwongereza zirwanira mu mazi. Aha niho habaga ingabo zityaye zirwanira mu mazi, hakaba ibikoresho byose bigezweho by'intambara yo mu mazi, ubwato bw'intambara n'ibindi watekereza byafashaga Ubwongereza mu mirwanire yo mu mazi. Hari benshi mu bagaba b'ingabo batari gupfa kwemera ubu bwoko bwa mission, ariko Prien yasabye ijoro rimwe gusa ryo kubitekerezaho. Byaranashobokaga kuzana impamvu, kubera ko yari amaze igihe gito arongoye, afite umwana muto cyane yashoboraga kutazongera kubona mu buzima bwe bwose. Mu ntambara ya mbere y'isi, aka gace ingabo z'Ubudage zirwanira mu mazi zagerageje kukinjiramo. Sumare ya mbere bayigwa gitumo, barayifata, indi bayituritsa itarahagera, abari barimo bose bagwaho. Prien yemeye mission yarahawe, maze mu kwezi kwa 10 mu 1939 Sumare U47 yarayoboye ifata inzira yerekeza mu nyanja y'amajyaruguru ahabarizwaga Scapa Flow. Ubu bwato bwa Prien n'ingabo ze bwiza amayira akomeye cyane yo kugendera munsi y'amazi ku manywa, bakazamuka hejuru y'amazi mu ijoro. Ni ukuvuga ko ku manywa U47 yabaga irimo kugenda, ariko waba uri hejuru y'amazi ntubimenye. Abasirikare bitwazaga umwuka wa oxygene wo guhumeka ku manywa bari munsi y'amazi, bagahumeka umwuka usanzwe mu ijoro ubwato bugiye hejuru.
nyuma y'iminsi 5 bagenda mu nyanja, ubwato bwa U47 bwageze ahazwi nka Kirk Sound. Ni agace ko munsi y'inyanja kari kegereye Scapa Flow, kakaba ahantu hato cyane mu mazi hari harunze ubwato bwagiye busaza. N'ubwato Abongereza babaga bararunze munsi y'amazi azengurutse Scapa Flow, ku buryo hagize sous-marin ihanyura yakubita kuri ibyo byuma by'ubwato bwashaje bakabimenya kare, bakayitegura cyangwa se bakayishwanyaguza itarabageraho. Aho muri Kirk Sound hari agace gato aho ubwato bwashaje butari bufatanye. Muri make harimo akantu kameze nk'umuryango, ku buryo sous-marin ikanyuzemo itakubita ku byuma ngo abasirikare bo mu mazi b'Abongereza babimenye. Kuhanyura byasabaga kuba habona kandi abantu bigengesereye cyane. Ikosa rimwe gusa ryashoboraga gushyira mu kaga abasirikare bose bari bari kumwe na Prien. Uyu mugabo yasabye abasirikare be gutuza. Nubwo hari imihengeri myinshi, bakoresheje uburyo buzwi nka ballast tanks bwifashishwa na sous-marin mu gutuma ubwato budatwarwa n'umuhengeri cyangwa se imiraba yo mu nyanja. Prien n'ingabo ze byarabahiriye, babasha kwinjira muri Scapa Flow ingabo z'Ubwongereza zitarabutswe. Haniho hari haparitse ubwato bwose bukomeye igisirikare cyo mu mazi cy'Ubwongereza cyari gifite icyo gihe. Abasirikare b'Abongereza bari basinziriye kubera ko nta numwe wakekaga ko hari uwari gutinyuka kubatera muri icyo gihe, nubwo bari mu ntambara n'Ubudage. Ahagana saa 7 z'ijoro ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 10 mu 1939, ubwato bwa Prien n'ingabo ze bwarashe bya bisasu bizwi nka torpedo. Bashaka gushwanyaguza ubwato buzwi nka Royal Oak, bwari bumwe mu bukomeye Abongereza bari bafite. Ntabwo igisasu cyabukubise ngo kibuhamye, aribyo byatumye abasirikare b'Ubwongereza bari baburimo bakeka ko byashoboka ko cyaba ari igicuba cya gaze iri mu bwato cyaba gituritse. Ntabwo byabaciriye ishati, bahise bongera barisinzirira. Sous-marin U47 ya Prien n'abasirikare be imaze kubona ko ihushije, yongeye kurasa ibisasu 3 kuri bwa bwato bw'Abongereza. Noneho kuri iyi nshuro burashwanyuka n'abari baburimo bose barapfa. Ingabo z'Abadage zahise zirara kuri icyo kirwa zishwanyaguza n'ubundi bwato bw'Abongereza, ku buryo hapfuye abasirikare b'Ubwongereza basaga 800 ijoro rimwe. Bamaze gushwanyaguza no gutwika Scapa Flow, abasirikare b'Ubudage basubiye mu nkuge yabo U47 barataha bajya mu Budage. Bageze mu Budage ku itariki ya 17 y'ukwa 10 mu 1939, basanga ari ibirori kubera ko bari bakoze ibintu bidasanzwe. Inkuru zanditswe mu binyamakuru. Abana ku makayi yabo batangira gushushanyaho ubwato bwa U47, mu gihe abasore basa nka Gunther Prien batangiye gutereta abakobwa bose bashaka Berlin. Prien n'abasirikare be bakiriwe nk'abami mu Budage, bambikwa imidari, bakirwa n'abakomeye. Na Winston Churchill waje kuba minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yavugiye mu nteko ishinga amategeko ko igitero cy'Abadage kuri Scapa Flow cyakoreshejwe mu ubwenge buhambaye. Kuva icyo gihe sous-marin y'Abadage ya U47 yatangiye guhigishwa uruhindu mu nyanja ya Atlantique. Mu byo bahigaga ntabwo ari U47 gusa, banashakaga kwivugana umugaba mukuru wayo Gunther Prien kubera ko bamufataga nk'umuntu udasanzwe. Abasirikare barwanira mu mazi b'ibindi bihugu boherezwaga mu kazi basenga Imana ngo ntibakirwe na U47 basinziriye. Nubwo ubwato bwakomeje guhigwa, ni nako bwarushagaho gushwanyaguza ibirindiro n'imitego y'umwanzi. Nubwo abahungu ba Prien bakoraga akazi katumye batinywa mu Burayi bwose, ubuzima imbere muri ubwo bwato bwari bugoye cyane. Bwari ubwato buto wagereranya na bus ebyiri ziteranyije. Muri ubwo bwato buto gutyo hagombaga kujyamo abasirikare 50, harimo ibitanda 34, bivuze ko hari ababaga bagomba kurarana ku gitanda kimwe, kandi bitanda byari byegeranye ku buryo inshuro nyinshi ubwato bwabaga bushyushye. Kubera ubwo bushyuhe, ibiribwa babaga bajyanye byangirikaga vuba cyane, ku buryo bimwe babiryaga byaragaze. N'ubwato butagiraga ubwogero, wogaga ugiyemo ukazongera koga uvuyemo. Rimwe na rimwe imyotsi ya moteri y'ubwato yagarukaga imbere bakayihumeka. Muri make bajyaga gusoza mission barababaye cyane. Nta filme itagira iherezo, n'ubuzima niko bumera, bwaba intsinzi cyangwa se gutsindwa. Igihe cyarageze ubutwari bwa Prien n'abahungu be bo muri U47 bugera ku iherezo. Byari ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 2 mu 1941, ubwo ubwato bwahagurukaga mu mazi y'inyanja ari hafi y'umujyi wa Lorient mu Bufaransa. Bwamaze iminsi buri munsi y'amazi. Bigeze mu ntangiriro z'ukwezi kwa 3 uwo mwaka, Prien yoherereza ubutumwa abamukuriye i Berlin ababwira ko hari itsinda ry'ubwato bw'Abongereza yabonye rizwi nka OB-293 mu burengerazuba bwa Irlande. Muri ibi bihe ikoranabuhanga rya radar ryari ryaratangiye gukora. Ubugenzuzi bikorewe mu kirere bwari bwaratangiye, ndetse nta n'ubwato bwa gisirikari bwapfaga kugenda bwonyine, bwagendaga buherekejwe.
muri uko kubona convoy ya OB-293 y'ubwato bwa gisirikare bw'Abongereza, nabo bari bamaze gutera imboni ubwato bwa UB-47 bwa Prien n'abagenzi be b'Abadage. Abongereza bamaze kubona ubwo bwato munsi y'inyanja, babumishijeho ibisasu. Ariko Abongereza ntabwo bari bazi niba ubwo bwato babuhamije, kubera ko nta bisigazwa byabo bigeze babona haba mu mazi no hejuru y'inyanja. Icyakora ikizwi neza nuko kuva Abongereza barasa kuri U-47 nta makuru yongeye kugaragara. Abadage barategereje biteze ko abasore baza gutaha, baraheba. Ku birindiro bya gisirikare bohereje ubutumwa busubiza ubwo Prien yari yaboherereje ababwira ko abonye ubwato bw'ingabo z'Abongereza, ariko babura basubiza. Kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa gatanu mu 1941 Abadage bari bategereje ko umunsi umwe Prien n'abasore be bazageraho bakigaranzura inyanja bakagaruka imuhira nk'uko babikoze mu myaka 2 yari yabanje, ariko kuri iyi nshuro siko byagenze. Bagiye ubutazagaruka. Ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatanu mu 1941 Adolf Hitler yemeye ko batangaza ku mugaragaro ko ubwato U-47 n'abasirikare bari baburimo baburiwe irengero burundu. Wabaye umunsi w'amarira mu Budage bwose. Kiba ikindi gikomere ku gisirikare cyari kimaze kugarukana ikuzo cyataye mu ntambara ya mbere y'isi. Nubwo inkuru ya U-47 yakomeje kubisomo ku basirikare barwanira mu mazi, cyane cyane abakoresha za sous-marin, uburyo ubwato bw'agatangaza bw'Abadage bwarangiye nta numwe ubasha kubimenya. Bamwe bakavuga ko ibisasu bwarashweho n'Abongereza bishobora kuba byarabusunitse cyane bukagwa ku ndiba y'inyanja hasi kure cyane aho abantu batagera. Abandi bakavuga ko wasanga kimwe mu bisasu byari muri ubwo bwato barakirashe kikanga gukora, kigaturikira mu bwato kikabushwanyaguza n'abari baburimo. Uko byaba byaragenze kose, twe tutabigizemo uruhare ntitubizi, n'Abongereza baburashe nabo ntibazi uko byagenze. Uku gutakaza ikuzo kwa kabiri k'Ubudage kuri mu ntangiriro zo gutsindwa kw'icyo gihugu mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ndetse n'ikizere ku bihugu byari bihanganye nabwo ku buryo bwa butwari baririmbaga bwabaye baringa. Byahaye ingufu ingabo z'ibindi bihugu by'Uburayi byari bihanganye n'Abadage, bihuza n'amakosa akomeye muri politike Adolf Hitler yarakomeje gukora, maze Ubudage abushyira mu manga butari bwarigeze bujyamo mu mateka yose yabanje. Inkuru ya U-47 yakomeje kubikimenya bose. Umuhate w'abasirikare bagendaga muri ubwo bwato utanga urugero ku bandi basirikare bifuza gukora ibidasanzwe. Natwe uyu munsi turacyabuvugaho. Ni naho dusoreje iki kiganiro. Mwakoze kutwumva.